بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد musidɓe julɓe tedduɓe mi yetti allah subhanahu wa taala mi duwani ke nulaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓengure maɓɓe wondi e maɓɓe e kala jokkitorɗo ɓe no moƴƴiri ha ñande yawma alqiyama. aray siɓɓe julɓe tedduɓe ɗen jokkito darsu meɗen on e ndeɗo deftere al arbauna annawawiya lil imam yahya bne sharaf annawawi rahimahullahu taala. aray noon no wowirno noon darsu meɗen on ko talatare kala waɗayno ɗen sen juuli gueɗe, kono haray ɗo joni inchallahu taala ko alkamsare kala wona o leerɗo nde tawde fewdo ɗo ni miɗo ka meɗen lagine ɗo. haray ko alkamsare kala simi juuli fana lagine ga, si allah jaaɓi e waɗen darsu on. en arno noon e darsuji feƴƴuɗi ɗin ha e hadise jeetataɓo on e nder ndeɗo deftere. hande eɗen fuɗɗo hadise jeetataɓo on ɗo janggen oɗo firen yeru wo ko allah subhanahu wa taala newnani en. وفي الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. oɗo hadis o hadis tedduɗo, hadis mawnuɗo, hadis mo ibnu umara woni ko fillani en radiyallahu anhu. ibnu umar noon ko abdoullahi ibnu umara ibne alkhattab radiyallahu anhuma yarli allah woni e maɓɓe kamɓe ɗiɗo, yani abdoullahi e babe makko umar. yon noon kanko abdoullahi ibne umar o maaki ɗo wonde manna tabiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki umirtu, mi yamirama, yani mi yamirama on ɗo no anda yamirowo on ko allah subhanahu wa taala, bi ma'ana ay allahu on yamirilam. umirtu ay amarani rabbi, joomi an yamirilam. yamirore nden noon ɗo ko yamirore waɗɗinde, ko hino waɗɗi yoɓe waɗu ɗum ko ɓe wona e yamirede, wona siɓe faalaɓe waɗama ɓe acca ɗum. ko ɗum waɗi ko nelaɗo maki ɗo mi yamirama holli ko hunde waɗɗinde ɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗugol. ɓe maki an uqatila nnasa, nde mi haɓata yimɓe ɓen, ko ɗum ɗo woni yamirore ko ɓe yamira kon, yani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamirama haɓugol yimɓe ɓen, kamɓe nelaɗo ɓe yamirama ɗum ɗo haray no waɗɗi ɓe haɓugol yimɓe ɓen. joni noon haɓugol yimɓe ɓen ko ɗum wiyete almuqatala, ko wiyete muqatala e qatl no seedi. nelaɗo ma kaali an aqtula nnasa, nde mi warata yimɓe ɓen, ko ɓe maaki ko nde mi haɓata yimɓe ɓen, ko muqatala. haray noon muqatala on ko woni firo mum tigi ko waɗugol jihadi, yani haɓugol ayɓe ɓen ha ɓe jaɓa dina kan. ɗum waɗi sinelaɗo maki umirtu an uqatila nnasa, mi yamirama haɓugol yimɓe ɓen, yani waɗugol ngol jihadi haɓa ɓe. nde tawde si wiyama qatl warugol ɗon ko warugol neɗɗanke toɗɗaɗo, ko woni noon ɗum ɗon e haɓugol ngol waɗa jihadi ko hunde sertude. ko ɗum waɗi si ɓe wi'i wona hunde kala nde haɓugol ngol dagi e mum warugol dagotoɗon. en andi warugol goɗɗo ɗum ɗon ko hunde ɓittude moƴƴa, wona ko yaaji, ko surutuji waɗa. si tawi ɗiɗo timmi, si neɗɗanke ware neɗɗanke, amma noon waɗugol ngol jihaadi ɗum ɗon ko hunde yaajude. ko ɗum waɗi si allah subhanahu wa taala ko wi wa in ta'ifatani min almuminina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. allah on yamiri ɗo haɓugol, allah yamirali warugol, allah yamiri ɗo haɓugol ɓeɗo julɓe bewayɓe, yani si feddel ɗiɗi e julɓe piiri, en ari moƴƴingol hakkude maɓɓe kamɓe julɓe piiru ɓen ɓe feddel ɗiɗi, hino ɗo fedde julɓe, hino ɗo jama julɓe feddego, ɓeɗo ɗiɗo ɓe piiri, en ari moƴƴintingol hakkude maɓɓe.
fedde goono to nden ɗon salike moƴƴingol ngol ɓe wi ɓe sali ɓe jaɓata geren en hatta koye piire haray ɓen ɗon Allah no yamiri en haɓugolɓe na warugolɓe dey haɓugolɓe ko waɗi si Allah subahana wa taala wi faqatilu llati tabiri Allah wiyali faqtulu wareɓe Allah ko wi ko faqatilu ɗum ɗo ko sendidirande tun hakkude warugol e haɓugol nela sallah ai sallam ko maki ɗo kadi komi yamirama haɓugol yimɓe ɓen ko ɗum woni waɗugol jihadi haɓa yimɓe ɓen hatta yashhadu an la ilaha illallah yani haɓe wi'a la ilaha illallahu haɓe seyditorat ɓe wolira ɗum ɗo ɗenɗe maɓɓe ɗen e ɓerɗe maɓɓe ɗen ko woni noon mo wi'i la ilaha illallahu o wi'iri ɗum ɗengal makko ngal haray ɗum ɗo renay ƴiƴam makko ɗan har may hande kadi warugol mo har may hande kadi ƴettugol jawdi makko ni waɗandi kono heeru ɗum ɗo fof no harmi hay noon si tawi woni ka ɓernde ga wona ɗum ɗon o miiji nde tawde ɓernde nden ɗum ɗon alana en ko Allah subahana wa taala wodani ko woni si yehi ha on tigi wi'i la ilaha illallahu muhammadun rasulullah en jogitoto ko julɗo ha feeñana en piijigoo kadi ɗi o waɗata tata bonnay e islam on bonna dina makko kam ko wasnilawo sallllahu alih w sallam ɓe maaki mi yamirama haɓugol yimɓe ɓen ha ɓe seedi to reweteɗo ala e goonga si wona Allah ɓe seedi to kadi wa anna muhammadan rasulullah ɓe jaɓa kadi muhammadu ko nulaɗo Allah so on tigi seeditiki ko Allah tun rewete o jaɓali nulu muhammadu ngu haray no manke so jaɓi kadi muhammadu ko nulaɗo Allah o jaɓali ko Allah tun rewete haray kadi timmali ko beeɗiɗo ɗiɗi jo humodira on tigi seedi to reweteɗo ala e goonga si wona Allah o jaɓa kadi muhammadu ko nulaɗo Allah sallllahu alih wa sallam e darsuji men noon feƴƴunoɗi mi yewtuno ko yowodiri e sartiji ngo seeditago reweteɗo ala si wona Allah kono noon kadi mi yewtuno kadi sartiji wonde manna ko honno on tigi wonirta o jaɓi muhammadu ko nulaɗo Allah jarayo mi yiltito e ɗin ɗum si ɓe waɗi ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki on tigi seettike muhammadu ko nulaɗo Allah muhammadu noon ko muhammadu ɓiɗɗo abdoullahi anda ɗon muhammadu ibne abdillah ibne abdilmuttalib ibne hashim ibne abdi manaf ibne qusay ibne kilab rahima sallllahu alayhi wa sallam ɓawti ɗon nelaɗo maaki wa yuqimu salata ɓe ñinna julde nden ɓe ñinna julde nden ɓe tabintinane wonano sharia islamu on addirde noon o andi so tawi woni on tigi ñinnali julde nden haray kadi o waɗi kadi hunde nde o hana haɓirede saabu muɗum julde noon fanda nden ɗo ko julde hertinde nden ko ɗum woni julde waqtuji ɗin joyi wona naafe ɗen mo juuli waqtuji ɗin joyi mo juuli fana alansara futuro e geeƴe e subaka kono o ala ɓeytude ɗon hunde o ala naafude hunde oɗo o haɓetake ko woni mo acci waqtuji ɗin joyi tawi o juulata few oɗo kan kadi ne laaɗo no maaki ɓe yamirama haɓugol sifa oɗo kadi haray oɗo mo hana haɓere ɓe watti ɗon kadi wa yu'tu zakata ɓe itta zakka yani mi yamirama kadi haɓugol yimɓe ɓen ha kadi ɓe itta zakkaji maɓɓe ɗin ɓe junna handude ɓen e junnede haray noon zakka ko geɓal farlangal ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yo ɗum ɗon ƴette junne handude ɓe mum andi jawle noon duwa ɗen ittede zakka e muɗum ko ɗen ɗon zakka on ittete e muɗum wana kañe ɗen masalan ka kañe e ka kaalisi e ka maketiji ittete e muɗum nayaɓal sappaɓal yani siko jawdi ɗo marɗa ko ndi ɗuuɗi wo sendundi 50 ƴetta ɗon gotum ko ɗum ɗon woni zakka on amma si tawi woni ko leyɗe ko remete kon foti ko ngesa joni on tigi mari si tawi woni kanko yarni ngesa mban haray ɗon ko feccere sappaɓal ngal koyo feccu ngesa mban sappo 9 on fof ƴetta o marana hoore makko gotum heddi kun kadi o senda kun ɗiɗi peccungo junna miskinaɓen ko heddi kon o jogo si tawi noon woni na kanko yarni ko ndiyan ari yarni haray ɗum ɗo kadi ɗon koyo junnu sappaɓal ngal ngal fof maggal ko ƴettu 9 sappo um heddi kun o junna kun ɗon e miskinaɓen nela sallllahu alih w sallam ɓe maaki fa iza faalu dhalika si tawi woni ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe waɗi ɗiɗo ɓe settike reweteɗo ala gonga si wona Allah ɓe muhammadu ko nulaɗo Allah
ɓe ñinni nde ɗo julde ɓe itti zakka nelaɗo maki haray asamu minni dima'ahum wa amwalahum, haray ɓe reeni e an jawle maɓɓe ɗen, ɓe reeni e an ƴiiƴe maɓɓe ɗen. bimana nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maki haray hande kadi harmay e warugol ɓe, harmay kadi jattugol e jawle maɓɓe ɗen. hande kadi haray ɓe heeɓi sécurité e hoolare e telemma ɗum ɗo. ɓe haɓetake ƴiiƴe maɓɓe hibbe, ko ɗum woni kadi jawle maɓɓe ƴettetake waɗe kono heeri nde tawde ɓe woni julɓe. nelaɗo maki illa bi haqqil islam, si wona hakke ko islamu on mari konko tata ɗum ɗo no hana ƴettede maɓɓe, yani no woodi piijigo hay so tawi woni ɓe settike reweteɗo ala e gonga si wona allah muhammadu ko nulaɗo allah, ɓe ñinni julde nden ɓe itti zakka, no woodi piijigo si ɓe waɗi ɗin ɗon haray dagoto kadi ƴettugol hibbugol ƴiiƴa maɓɓe ɗan dagoto, jawle maɓɓe ɗen kadi dagoto ƴettugol ɗe, ko ɗoni hakke islam o. wona misal zina, neɗɗo jombuɗo si waɗi zina hay so fi ko julɗo kono haray dagoto hande kadi e warugol mo, ƴiiƴam makko ɗan dagoto yo ware, haray oɗo warete. kono noon kadi mo tewi ke wari goɗɗo mo wari goɗɗo, haray si tawi woni on ɗon kan kadi yettodiral ngal ɗen andino ka islam, haray mo hana e warede sina o yaafa. ko wona noon kadi ko ɗum ɗo woni hakkeji islam ɗin. masalan kadi mo sali kadi ittugo zakka, o yewtita zakka kadi haray jawdi makko ndin mo hana dolede ƴetta jawdi makko ndin zakka on itte. yon noon haray musidɓe julɓe nelaɗo watti ɗon wa hisabuhum ala llah, si tawi woni ɓe waɗi ɗiɗo, ɓe ñinni julde, ɓe itti zakka, ɓe settike rewto ala gonga si wona allah muhammadu ko nulaɗo allah, ɓe waɗi ɗiɗo haray hande ka ƴiiƴe maɓɓe ɗen harmi hibbugol ƴiiƴe maɓɓe ɗan, harmi jattugol jawdi maɓɓe ndin, haray si wona hakke islam on en yewti ɗum ɗon, wona piijigo konti wattatata dagoto warugol ma dagoto ƴettugo jawdi makko nin, ɓe wattini ɗon si wa hisabuhum ala llah, hasbore maɓɓe nden hande kadi ko allah subahana taala woni ko fawi ñawugol ɓe hasba ɓe, haray annabajo on ko yettingol. haray ɗum ɗo noon ko qa'ida molanaɗo ni mo duwaɗen famude fi dagagol haɓugol yimɓe ɓen, ko sayi hombo dagoto yen haɓu woɓɓe haɓe, ko sayi hombo dagota ko haɓugol ɓe, haray ɗum ɗon ko hunde himmude, hunde nde hanande andede. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe, mi hattay ɗo nde tawde téléphone on ɗumannike, inchallahu taala mi aroyay e moɗon mi fira ko hedditi kon e naforeji hadis on. hada sallllahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.